O knjiški bešedovali pisatelj Milutin Ž. Pavlov, redaktor Prometeja Zoran Kolundžija i umeno sotrudnika na vidanju po-ruski podpredsjedatelj Kulturno-prosvjetnog društva Karpati iz Ozverbasu, dr. Dejan Zahorjanski. Preшлого лета Спокринський секретаріат за культуру розписав конкурс, на котрий ще Карпати явили з проєктом за objavljivanje neobjavljenog džila po-ruski. Že máme veľkú čest, že nám akademik Julijan Tamaš, osnivač Karpatoh i Sušet, da povem malu rukopis srpskej verziji kotru rihtal za konkurovanje i vidavanje za ninovu nagradu. I već sme prišli na ideju, že bi toto džilo moglo biti preložene i pošvitko šitsko porihtane i pridati tot projekt, kotri prešao barz dobro. Na promociji akademik Tamaš prečital virivki z obidvoh knjiškoh i na ruskim i na srpskim jeziku i veljočislenim prisutnim potolkoval predsomu tota knjiška značna. Za mňa osobne je važna u smislu prevozihođenja jednej moje psihičnej krizi, ktorá rokami trvá. I neprestala ona za toto knjižku, ale som pojašnil nejaké pitanja, ktoré by bez nje boli nerazumljivi do konca. Na koncu organizovani prihodni koktel, a autor romana potpisovao knjiški kotri podaroval šitskim prisutnim.